Оғойын билетин тургутар түхілгемен қаңысыл хугартанейді. Элинеңер улустар гимназиялара, оны лицейдара, үйренәчі кығынары иіға региональны олимпиаданы тәреллер. Бу ой күрәқті хейтін программадығар үгіз предмет кейрер. Бұйылғы сөбе біріс олимпиада маятағы лицей ғығдылына. Гүлнара Лукманова сырдатар. Манна математика, физика, биология, химия, черчение, информатика, нуччатыла, обществознание курдук предметтарга оголор 2 күн устада киристилер. Манна олимпиадаларга кыттан оголор бәйбәйләрен кытты билсен, билиләрен чыңетен эннеки үйрәккә тутарсаларга тирагынан болара сарбактанмат. Бастан туран бу олимпиадага кыттыбыт даганы олар, оннан меселес бит оголор бәйләргә эннеки холобара бу государственный олимпиадаларга кытталарга Юракка туттарсаларыгар хүдда албак билини улалар, тухалактин билетибит. Чорапчылыгыттан Степан Кузьмич Макаров атынан чорапчытагы гимназияттан опсай сүрбаго 12 салаячы составтах келен кытынылар. Сылын айы ытыллар олимпиадаларга, научной практический конференцияларга үйренәчилер ситихилахти кытталлар. Күн 2 саңаргар олимпиада үйрүлә харылыта болла. Манна командалар бәйләрин билехиннәрен гимназияларын историятыттан кепсәтиләр, итенне олимпиада булагын командалар капитаннары тахардылар. Маятагы лицей командатын олаттара математика курдук ырхан предметка кыттыбыттар. Мен кыраддах биттен булана математикадан интегивин, онна техническая түнен бәм. Барамна. Бу курдук олимпиада кыттыгылаактара билилерин жеңетен күстәхтерин көрдөрөн салаятчылар опыта тастахан таргастылар. Белетен аттакка хилги 2018 сылга бу олимпиаданы чорапчы гимназияда көрсүөгө. Гүлнара Лукманова, Валерий Павлов, Саха телевидениете, Мэхаңлас.